hoffi dechrau'r opsiwn. Daddy, sa'n nhw beth i'n neud yma? Rech, fi jyst i cael mân i clywed popeth. Oh my gosh! Anyway, sa'n nhw beth i'n gwely hon? Dwi'n siwfed, mae'n stinker! Nes i'n bod o ti'n a lot o gael ei werthu fan hyn. Ti'n ei weld y stwff mae Owen mae'n safwrthwyd roi trwy ma'n sy'n gwybod o. Ys beth, a ni wedi cofia i golwg hyd sy'n dditta. Hysnod, sôn y wisgo. Dyna wis? Mae, dwi'n iawn allan. Beth da ti fi werthu i bore yma? Wel, nawr te, dyma Megan! Wow. Beth yw'r sticiau hyn? Allai byth yn werthu o'n allan? Never in Europe. A mwy o gig a Victoria Beckham nes dy hwn. Dwi'n gael Teresa fel job yn ochr o'r enid. Na, Sioba. Ei golwg hi sy'n wytha. Mae'n dyn o goreion ar y ffarm symud, ond ti'n gwybod rai, ti'n ffit lle, goff o symud rw. Mae faint toff wedi gael amdani, de. Wel, yna te. Se'r taxman yn gofyn i werthu, byddwn ei wedw 1,000 Ond, se hon yn cael gwybod am ellten eddi yn y gwybod TV byddai werth 3,000 o leia. O, fi diall ydych chi'n iawn. Rhaid adon Good afternoon, Janet. Good afternoon, Thomas. I was just thinking the young heifer's looking a bit rough, isn't she? Yes, very funny, Janet. Some of the boys would just say the same about the state of you. Is it only the one cow we've got today? I've got at least 15 sheep going to auction. 15 sheep, boom. Hey, when the vet was telling me last week about these scientists, and they're doing an experiment into the main differences between a sheep and an Englishman living in Wales. And they found one main difference. And what was that then? The English sheep will always find this way home. Now you give it a shot. 1, 2, mae'n gysoled. Wel, bwrdd Cwsar Mart. Weithred o hyrref 2010, na re. Cyn mwyn i'n dechrau, sa'n ni'n chi sy'n gweld ffilm newydd i Gordon Williams. Na, sa'n ni'n gweld ni'n maen nhw'n meddwl y trailer yn Goodbyes. Gysan y ring, lot 61, daf god drom i gael shot i coch, sy'n yn cael 1,000 amdani 1,000 o minne. Ei, ti'n i 50 pound o fi mewn hotfans, no? Hey, David cant a byd i. Come on, eich hader i'r gorau boes eich hader i. Yw eich yn edrych am baged ond. O, ie. O, sa'n gael clos y lot, e? Ei, come on, 1,000 arlen, just 1,000 arlen, 1,000 yn cael 1,000, nagos, oce, 500 hut, 500 nagos, dim diddordeb, yn sowl. O, Daddy, fi wedys i wrth y te. Fi credu fi ysdi o'r gas a gadw y peth disgusting na byd amdan fi. Hei, dim par, sorry, ne? Cynghorwyr sir, a wedyn. That's hold. O'n i'n eisiau gallu ar y parog i wyddon ysdiwad. Barod i geia. A wyno Sean wrth nawr. O biwch na ti, am ti heb gwerthu ni. Nawr te. Dyma Megan. Cyn i ti weidyn, ei golwg i'r sefyllfa. Ond un o'r goreion ar y ffarm, o leia 9,000 litres mewn lactation. O, wele? O, dwe, dyna beth. Bargen de, Sean? O, dwi'n bod efo'n ti cynnig? 1,000. A hwnna bach y llenach yn meddwl i disgwyl ar y saff yna. Daddy, come on, gan bod heb werthu dy mat. Ded dir. Sy'n gael dir da fe. O, a ti. Ei, pob lwc i ti. Jabo. Dim anna Megan fach. Dim ei odro ti. Ac o cadw llawn y ti heno. Mewn â ni'r trailer de. Tom Lewis! Dim ei mar ein vaccine! Ti di gwerthu biwch i ni, a so ei gallu gweld dim byd, mae'n ddall. Nawr gerddodd i mewn i ochr y trailer dy fi. Wel, wedys wrth i nhw werthu ni bod e'n ddall. Beth? Wel, Jojo, y beth gyda wedys wrth ti. Ei golwg hi sy'n wytha.